kedak jang ke jingkar khu gade ki khun hamtam kini ki khun mata ke singi kibala yoga sacrament jang ke baptisma tengi ai kublai karpang babu batkiwe gila pan khrei ki kikmi ki pa gila le sutam wan rai ki khulung jung ki bat kan mo gane mafi sapan kan mo gini kun jung ki filaya baptisma ke singi pasca ausnem jubilee artili ki jingkar khu kini ki khulung ki wan ra hayin jung ki artili jubilee but pasca te sinsapet adukat no kini ki kun kin sawanra ke jingkar khu na banda jumpi ke ing kesen jumpi balagane ke palang snong bat kini ki tain jungi te ni rakhe mata ke sin boram pasca but lada fikan mau baha dala khaya jisu ki angel kilale khod ki nongap langbrat banwan pet kidon ki restart ki bawana rimingi kilai kuble yang kulum ndau jisu le baptisma bon bala yo bo yo baptisma ka benengala pli bar habau jisu le kampula bon brela don but agasia bala rung ha Jerusalem si Selatlah jisu hi la pankrelot nadang sedang kumna ki deban rung habala yap yaw jisu ala din pena pun ba gila pet bar fikan mau gila thok karten junguru aktin Greek Hebrew Latin re ke ka pulun mo yang ade kane ka ba benta ka ba konsentom jong ke jingin jong jisu de ke jimi pat agata gapor umdon ibe knai ru bala yuyo dikiru pat ki jisu la mi pat ngalunga balik kiwi ki kambaro jong jingin jong jisu dadan bon ki sakhi ndre nabanda kane ke bo kongsan tam mundan sakhi mundan mono bala yi tinga pulson wat khadu ai kane ke jisu tu ngala yo pet habau jisu la penmi pa dia Lazarus bon bru gila let ban shongkai ban Lazarus banai kuble ya Lazarus regi klem le shau jisu bala penmi pa yo Perkan, ngatrai mangiru ilang kumtamu. Don doang ifi les doai satai nisai jingkoi ne pap satai ne kane imare satai. Chane utau pada ne babu ne satai. No. Dre ubleh ko bangin mare shau. Jisu letet. Ulatip ulai yang amadi sini athra. Ulatip lada don sakhi. Agar sini jadi jini pa jongu kibri bor kesa mare ya kita ki sakhi. Kami bujir itu jisu lele kumno kita ki mau gila. Kesa kili bul jigili kesa shongkai ham to ki bad kesa le phai chahiye. Kinnam sile chau jisu. Jisu jinsa do. Aba umdan mana rubelai ulama ipa. Umdan bete. Asal nastar ke sate komentar itu. Kaya jemot. Nada hipet yau jisu hajin ke jimi pa junguru. Nada de mangane mafing atra ingin sele bu program kerpang mo. Jisuru la laban ong yau Yohanes Petrus. Makila don halum baula kelabamo keladur. Uklamong yaki to P1 sipoboje step sing try sa ye ham to wanra kawega jingput jingtemru ngin sastang ban yai nantai lesio shain jong Petrus Pilatus Caiaphas let round sa Jerusalem ban kan ma yaki fikan ma pila sana puna ngal IC sha mantasha na ndo kene ke de ko rukum jongi inde jongu play Kima job election itu mau kan orang kiat. Mangiran kan ngile iya ke bakrau ni pon berasa ni tayo. Isu pon mar kau. Omdan betik. Kamu boleh upau tu. But mana belong baningkong ban tip bau jisu lami pan.
Orang babayet maaf yang degi kente. Apostle lajang rogi rang tia. Petrus, Yohanes, Rutia. Kini ki kente. Kiba itsi shayo jisu. Dang sta perngap. Kila mare sha jingtet. But kila what yakal met yap jong jisu. Met yap. Abang apet yaka jingi mansin jong aba jong firu ngaturai kaja kumne yang aba dia firu. Ni ini jengi ni buka dur jengu Yesus ni bu sintia mata sawan kerkuye ni buka Bible lada paham tu. Ngimdan porban pula kita ke Bible. Ngimdan porban lomlang kong ke ike sem hakman ke to keduan ban duala man ke ngimdan por. Ban bu ke ni bu. Ni what met yap. Jengu Yesus. Dia Yesus bagian. Ni kelai ban borom, ni kelai ban thamomati, ni kelai ban pengkut, all this best kabiang tambah kambiang. Ni deh ban what? Jisu bala nipat ande kemet ya. Ni yolar mata kesini ban perdian ke sakramen. Kapkang ke jimpun kera jengi. Ngisan susu nila pediangnya ke met yap jungu Jisu ni nila pediang ke met by em jungu Jisu. Ia sisa yau Jisu kila mare bat kila wat ke met yap. Pada haba u Jisu dalade uan ban penitu Madalena kala perkau dei u syokilat. Ba ap keper. Rong mama seno ke met jungu Jisu. Jisu la khade kada keperten. Magia. हम तो गलत सोचो ने चौकीदार उनके करते जगह Ngaka banong yang fiki basnabi namun tagasi don abdul jung fiki bawan hangne parjela perkhar ublai jung yula klaje fi namun da jung ki ngako banong kumbau Jisu la khode ga maria da ka kersteng ula ye fi ka yinga sanjung fi ka jinge jung fi jin jar jung fi barun sa khode ya firu la ka kersteng jung fi maka jai jung fi maka shnau jung firu jinge jung Kristi wala mipa Maria Dong Haboni, kumut ukenra. Hanta gini alwat kila soto, but kejingi jongkana bandau Jisu la double mantra. Ko himen ko para bai pi bawan na banda gini ke paska mantra kasi what late pai kumbangi side one ni late pai am mantra kasi paska jong kesenem jong jubilee. Jisu bala iye fi bala khade fi da kerten jong fi. Ukwa banong iye karpang fi. Cici jongu bangi la pule mene wangum no. Keshnong trai jungi kamde. Pendang se is ne west ne lang to. Nagini gini shnong bajan. Shnong trai jungi de ka bane. Kamot. Kile haba kile iye yangi bat gajingi jungi kide banong. Oh kine to ki nget sisa ka bane. Maki pankare namanya ke benar. Kejeng, antara sarkar ay kendiat mo muta. But ni dangko bansa junong hamne. Polusong no. Kesnau trajol video ke benar. Itu hok. Kanong nafi kabale sa benar muta kesni. Iba kabale rakti. Mata lada fi kuaban late mata Jisu sashimi fi direct sabene don bokwa ban late mata gasing sabene mana bokwa mami bon na gomna pura sabene te na ko late tambam de mata gasing te ni afsha mo afsha so try rubene ni tamba ani ban late mata kumne te to La sala siski misalnya ngamte, jala dia firu. Re, pasca, jo harajara fusna jubilee, Jisu ay concession. Bawa lagi buka balik sabda kawan sini, pergi situasi mana jo fi direct inside bafil kita tu. Dan buka balik. Mudah mo, kadai kadin jangan abad bersiru. Tahu selikai, kesenang terai jangan dia kebeneng, mangipat yang kaderu tambah. Apsirama,
kini samla kini aning dang samla ya Joshua mo John bon lecture bine ne kiwe kinong ilang kunta ne long kimilong pawong ampat biang na benda ki kunte apsuangan kamai kanya ke dek jingi Paulus wakil pan kalma yang abadi fi kasnong tra jingi de kabene anta kasi ya perkat siapa gane jisu belami pan hikai gane Paulus bela socho gane hikai gane Porque siti baningkong ba Filius ngana Petrus na ki kam jeng apostle ki ke jing slur jeng Petrus ben yalap safangu Yesus uju Petrus hakmat kawe ke kente ke basai pela hai jong Kaifas aba ula kelli mede senran jeng Yesus Petrus wang tip laisi laiwat Manta uju Petrus hakma ki pait ba hayo Jerusalem uyang baru panba ukay sa pangu Jesu nang no yoding slur na ukre se balami pa long kami long pa ba yet bas ngap yang shega jaga na jing slur wo Petrus yo ngingem ga ya clear le dem tagas jaye Paulus wakil ulalang persyai ki Katolik upanyap umartir baningkong iya lamba jungu hadim baula iya Yesus tansisin Yesus belamipan Petrus ulat kelalong missionary bakral tam hadim Yesus nang no yo jing slur nau Kristus belamipan she kata ke jing slur bap mangabat mafingim yo nengim pun kam Muntaga singi hakili yelede. Kejing mur jong kejing mipat jong Yesus kedegane. Waingi kejingim ketemai kebor kebetemai. Pet kila ye kine singi nado singi jong keslatlai hado bakila tet yau Yesus. Bulan ki bangila perkat ki apostol ki saron hajan kimdon. Kiwe ila perkat ki saya rabia Yesus kimdon. Kita ki beri bau Yesus la sania. Bau saya rabia ki kimdon surinam yere ki. Mana bau rabia Yesus? Uwe mama na Afrika. Kami kente kerten Veronica. Uwe ramba kerten Joseph. Nah, di Matia. Apa solat jam umdan? Ngakau benang ya kini kik pagi bersengap yang alasai lesesni bila perkat kini kikunjungi kisalen benadong sedona belajengi namarngi ye de kimuntang ngam tep kasalam kumna. Wat bu kejingkerman jengfi hakibri. Muntal senem jaga jubili, senem jaga jingkerman. Yesus uba mipa na gajing tep uong yang abadi fi manga ngalong gajing karmen fi kibri gila belihar kum persyai fi ring ngadon rengkat badbi berkumba uble upau lapan mipa yang ngarung ngansa pen mipa fi ngansa don lang rengkat badbi gajing jin jar gajing fi lada fi kongo ya kaktin junga lada fi wan senga lada fi kanma gajing ka junga balada fi nam klet Bang adil tang manga ubala bana jingkar mani fi ngan sadon bat piru pinsa mipat rengkat baru Yesus kane kete ke kubur wahai ngabadi fi mutagasi ko himen ko para bayit tungene yeng si menit tuwa yeng boro ye bu baro artilik ti jog yalo ke dono jengfi kumbau Yesus lakhat Maria ada kekerteng Maria ukhadiye fi fikir mau kerteng jefi pat persyam ban sngap kesur jeng Yesus ukhadiye fi ada kerteng Kristus balamipa ada bor bakra ada borang ada gejingi ukhadiye fi sngap kesur jeng baru kaban nonge fi ko long kmi long pa ko kun samla ko gine kena bere
nga ngala poisa beneng kesenong trajom firu gede ke beneng nga terang ba finsa don ringkat bar nga beneng kuma ngala kular tau nong tu kuma kelaba mut akaji kelimat bakhadu uang yang abadi fi kaju kajing sulur bangla ya petrus aku benai fi kular yang nade mentagasi adin kene gasi buram jong ke paska ngan im kat kumga jihi kajumi kum ke yinge sem ngin stang ban duailang ngin stang ban pule kakte jome ngin stang ban lekam isne namada kiwe lakabayi ke jingin jongi kin sakhode ngi kristan samut ki babur ya kristu balamipan Sumba snow tilang bat kita gibayi hajan jumpi snow tilang clan jing vishni clan jing silent clan raga daga juga daga jingnya tili ngiko ban phai shable rak kine kiti jumpi sajno rakti tikti bapi snow lang rak ngiko waka bodong kris balami pat dan sawan hangne halo tingi hinga senjing Iwe na pura pumdeban do jing karmen ba perkat ani jingin janga manusia kalong kumna mentang amte kan salang kumno no ladawu lami pana ke jingta timdo na ke jingta ubledon bor ti daga basanya yo ngin dua ilang kopa jengin Akas ni jaga jimi pat kamaria kemeji sula Shanghai laman kalatik kadon hang neru hapdan jungi ngin IT ki yinga sanjungi apa ke jingi silent jaga maria kublai kamaria kalau terkuso program fase kamaria aku ini sangat oh entah berapa kali ini terus membaca jam 2 jam